bombori bombori. Ariko kaga na kaga ko turazinanye. Kagame ni umuhemu, arica abanyarwanda, arafunga abanyarwanda, ntawe ukopfura uwo ari we wese. Muzajya mwumva ijambo rya Kagame igihe avuga abantu bimuzi kandi nawe yarabaye, mwumva uko abavuga, ni imiteko idashobora kubatanga. Mutange ituze mu rukiko rwa Gahenerezo. Abarundi mugabanye gusakuza, namwe mw'abanyarwanda mugabanye induru. Reka nongere mbashimire kuba mwagize kwihangana. Urubanza twari twarusubitse kubera ubugoryi Kagame yazanye muri uru rukiko. Ariko nsabe abashinzwe umutekano mu mwambura ayo mapingu twari twamushyizeho, nizere kandi ko ataza kongera kugira ubugoryi cyangwa se ubucucu muri uru rubanza. Turi mu bintu bikomeye. Inkotanyi twaragwanya ha mu Burundi. Ndayishimiye. Twaragwanye n'inkotanyi. Urasabwa kongera gutanga ituze mu rukiko rwa Gahenerezo. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba. None se Kaga, nkubaze, ubu ntubona ko ibyo ubeshyira iyi mpanga yawe ko ariyo yateje akavuyo, ahubwo ari wowe wateje akavuyo no mu karere? Itega amatwi ubundi ibyo bakubwira. Amaze kubihamya ko mwararwanye, murwanira i Burundi, murwanira no muri Kongo. Twagwanye indwi yose. Iyi ntambara bigaragara ko ari we nyirabayazana. Ngaho isobanura ahantu intambara yakomotse. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda. Umva kandi uti ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, none yaturutse he Kagame? Ntabwo yaturutse mu Rwanda. Ntabwo yaturutse mu Rwanda. Ibyo urukiko rwa Gahenerezo nabyo rwabyanditse. Ngaho komeza udutera igipindi. Bose mu byandike, mu bisuzume, mu bikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwa. Yego turabyandika, tubisuzume, nibiba ngombwa twongere tubitere n'urushinge kugira ngo tumenye ukuri kwabyo. Ariko ikibazo ndabona Ndayishimiye akomeza kuzunguza umutwe avuga ko ibyo uvuga ari ukubeshya. Je twaragwa imbere yuko baji Kongo twagwaniye haji muruta. Ngo mwarwaniye he? Haji muruta. Kandi Kagame avuga ko ngo intambara atari we yaturutseho. None ibyo uvuga niba ari ukuri, mwarwanye igihe kingana iki? Imuruta twagwanye indwi yose. Uravugisha ukuri? Niba utavugisha ukuri ndagukurura amatwi, niba ngukurura amazuru. Twaragwanye n'inkotanyi, twagwanye indwi yose. Kagame arabeshya, barwaniye. Ntabwo ari byo. Imuruta. Ngaho komeza utubwira, kandi Ndayishimiye tukwizeraho ukuri, ntuzane iby'igipindi nka Kagame. Ntabwo ari byo. None urukiko rwa Gahenerezo ruramenya rindi uvugisha ukuri hagati yanyu? Kagame ati ntabwo ari byo, ntabwo mwarwanye. Ntabwo ari byo. Imuruta twagwanye indwi yose. Nawe Ndayishimiye uti twararwanye indwi yose. Twagwanye indwi yose. Ndayishimiye niba ibyo uvuga ari ukuri, ngaho tubwira aho inkotanyi zajabukiye zijya muri Kongo. Bajabukiye hajya igihangerega mu kuji Kongo. Ayo makuru uvuga ko atandukanye n'ayo urukiko rufite, avuga ko bajabukiye hajya mu Rwanda. Hajya baciye hariya mu Rwanda. Niyo makuru urukiko rufite. Hajabukiye hajya igihanga. Ntabwo ari byo. Kagame uzi n'ibindi, nukomeza guhakana ibintu urukiko rufite ibimenyetso, nagucisha mu idirishya nka gusohora. Abantu je twagwanye ntagira na raserokete, ntagira na mortier, tukabumutsa. Uno munsi dufise ibikwiye, dufise na souveraineté. Nibaze baraba. Mutange ituze mu rukiko rwa Gahenerezo. Uru rubanza rurajya kurangira tumenye hagati y'inkotanyi n'imbonerakure abatumazeho abantu mu karere. None urukiko rwa Gahenerezo rugiye gufata umwanzuro kuri ibi birego bikomeye, nyuma y'uko inkotanyi Kagame Paul ishinje imbonerakure Ndayishimiye Evariste ngo kuba yaramukwebye kandi bari impanga. Ibi ngibi urukiko rwa Gahenerezo
twasanze iki kirego ntaho gishingiye ahubwo ndayishimiye yararebye kure nk'uko ari imbonera kure agakizwa n'amaguru nako gakizwa n'amasasu kugeza igihe baje buke hajya igihanga berekeza muri Kongo. hanyuma dutega amatwi turaziranye hajya nagira umuntu azogira ubwoba baribeye benshi. Kagame reka kubikurutwe mu rukiko rwa Gahenerezo dukeneye ko dusubiza ukatubwira niba koko n'uyu munsi nta ngabo zawe ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko ndayishimiye abigushinja ingabo zawe ziri muri Kongo. Reka kubikurutwe usubize Kagame subiza. Kagame gabanya ibyongereza byawe mu rubanza ureke gukomeza kuvuga ko ngo utazi niba ingabo zawe ziri muri Kongo. None byumvikana gute ko waba uri umugabo mukuru w'ingabo ukaba utazi aho ingabo zawe zaba ziherereye? Uravuze ngo hari ibintu byinshi utajya ubasha kumenya. Kagame reka gukomeza kubindikiranya urukiko. Ye baba we niko Kagame uteye umujinya ndumva nagufata nkagukubita ku gikuta no guturi mu rukiko. Ukomeje gutimbarara ukomeje kwigira nyoni nyinshi ngo ntanga bugira muri Kongo kandi bizi neza uzi n'ibindi ngiye kugukatira muri uyu rubanza. How do you prosecute an ignorant man? None utangiye kwihindura ikigoryi niko Kaga ushatse kuvuga ko waje mu rukiko uri ikigoryi waje gutanga ikirego mu rukiko uri muzima none ubonye ugiye gutsindwa utangiye kwihindura ikigoryi. How do you prosecute an ignorant man who doesn't know what you're even talking about? It becomes difficult. So ibyari uko bikomeye ibyari urubanza bihindutse kuba ikigoryi. It becomes difficult. Ndongera guhamagara abashinzwe umutekano kugira ngo muhamagara ambulance izitwara uyu murwayi wo mu mutwe witwa Kagame wabanje kwigira impanga bikarangira yigize ikigoryi. How do you prosecute an ignorant man who doesn't know? Uru rubanza tuzarukomeza igihe ubu bugoryi buzaba bwamushizemo. bombori